Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwancho mworigereria Bwensoko TV mbiyamo na soko choregeta sini kiga hasobot ko boiga bwa gatano na gatatu mutinyino 12 mwaka bw'ikiri bubere 25 manganya ariko baga kwenekirwa ase ritukeriga ria Jumatatu na kwariganira senchira ya bene asemesa ya mayakuru ensoko ensa eyamo kura sobo gatagati bumucho Nairobi sense ya Kenya irinde nchiko kumanya aya enekiwe kura se chinsemo au chingongonye chinsoro ngoro gusie county ya Kisii ne county ya Nyamira na bego chi county chonse 45 na ibero mwancho murigeria inyora boigo na bokubwatia amayaye gakurwa ensoko wetera se mitandao yeito yekerero buna Ensoko TV asense media Facebook na YouTube sasa mitandao yane buna Clinton Ndigi aseri baga ria bakombwate se kurwa se studio ya Kabere chinga ke chigago chia koenekia buna marugine chibicha na chiko gochera senchirengia twagosabiru karansoike obena intukurbono guika omwerio hase karibu na mesa mayakuru Ensoko achakira bono. Karibu sana mwancho murigeria bono tugochaka na report ro kubwatia hase eamate eyamo kurwa hase kenyoro kya Nyansancha ikotoka sense moye bunge Nyaribari chache county ya Kisii nigo yasabire serikali kubayenekeria konyora obwene bwabo maigayo mwana obo munyaruka bwe myaka 13 oyo oengeretwe nabantu batamanyiri na goitwa goika gosira obogima bwae nabuna murikito Debora Kerubo hagotomanya soroboti ro kubwatia tatuma abo munyaruka oyo Nelson Atisa nigo bono aereire buna omwana oye nigatugete asomugondo bwebituma chinsa isato chabo tuko chitarikinya cy'umutyonyi oikome na kabere maiga yo kubora ase chinchira chobo tutukano chinga kibare kolisia na musubati omwabo chinsa kianda cherutukerio. Tuko na machozi, tuko na huzuni kwa sababu hiki kitendo sisi hatujawahi kikiona hapa kwetu. Omwana Purity Atisa bwe myaka 13 kurwa se kenyoro kya Nyansancha Nyaribari chache nigati bongetwe n'abantu batamanyiri nabo igokongentwa. This is a very sad moment that we've lost our dear sister, and this is the first ugly incident that has happened in this particular location. Korengana na Bible nigo batebire buna omwana Purity nigo barenge korisia chombe na mwisiko mwabo akabaga kuigwerango chinsa kianda cyamarago bachitarikinye cyomotsenyo 12 akagenda korigia mache yo konywa korende tachi akoirana. Hiyo siku yenye alienda walienda na sister yake kwenda huko. Sasa walikuwa wanalisa ng'ombe tu huko barabarani tu. Sasa kutoka hapo sasa akaambia sister yake wacha niteremke hivi niende ukunywa maji alafu nirudi. Sasa vile sister yake alimwambia amngojea tu wamalize kulisa ng'ombe ndio warudi nyumbani wote. Sasa akamwambia wacha niende nikunywe ndio nirudi haraka alafu tuanze kulisa tu ng'ombe. Sasa kutoka hapo hakufika nyumbani kwa hapa kukunywa maji. Nelson Atisa oyore tato mwa Purity Atisa nigo bachagete ko morigyo mwana oyo bagachia komonyora chinsa isato ne nusu chabotko gakweta somogondo bwe chibando. Mtoto wangu ndiye alikuja akafanyia kitendo na sasa amekufa yuko sasa. Tangu saa hiyo huyu mtoto sasa ilikuwa kitu kama saa 9 hivi saa 10 huyu mtoto alipotea kutoka hapo. Sasa tukamkuta tu jioni hivi alikuwa ameaga tayari amekufa.
bono nigo basabira abanyanyimbo kubakonya asogo korobotuki ilio kumanya abantu abo bakorete gakore ekyo na kubabeka byara. Ni kuhimiza ya kwamba yule yoyote ako na habari kuhusu kisa na ya jambo kama hili aweze kutuelezea. Ikiwa ataogopa kidogo atakuja kwa ofisi ama hasa tutamuelekeza mahali kwa yale mashirika ambayo yanastahili ili kufanya uchunguzi zaidi. Naambia sasa serikali mfuatilie hiyo, tujue ni huyu mtoto wangu alikufa namna gani. Na wewe mama mwenye unalea mtoto ambaye ni muuaji, uwe tayari uweze kututolea huyo muuaji ili ikuwe ni kitendo cha kwanza tena kikuwe cha mwisho. In Jesus name. Deborah Kirubo, Ensoko TV. Biamono morikito Deborah Kirubo noroboti urwa senjira yobo ikirano togoskabosyo mwanju morigaria mujumbe bwe bunge Nyaribari chache Mheshimiwa Zaire Janda nigori tukori yarero arigania egeikaro nabamenyi kurwase ewodi abo baracho ime ye bunge iyo eliogo kwandra hemerobirio ya magendro ayo abereka goikirania kurwaso abisi kago kwana ime yomo bagani yomo Janda nigo bono aine kebuna nigo bokurumi bware ngaroro hase abisi ye bunge iyo chinga kiaso etaroro na nigo bono aine kirebuno muraibwensi ya Kenya nigarache kora etaro yayo mutinyu mutangani umwako gocha eligocha koigeka emeroberio ya magendro imeye bunge yo nabuno morikito Pethuel Machini agotumanya soroboti rokobwatia nigo chinga kecho mujumbe bwe bunge ya South Mugirango Mheshimiwa Silvana Zosoro haboriri abananchi imeyoro kongorwa gusi kogendra kubwate sia serikali here abisi eligo ikiraniwa kwa magendro gocha kwanekwa ase ebisa kubinde. Litskuri rero nigo mubunge bwe bunge Nyaribari chacho Moske Zaire Janda ariganege karo na amenyikurwa se wodi ya barachi mebunge yo asogo kwandre merobere ya magendro ayo abereka gwikirania ime bunge yo kesa so habisi. Mimi niko na furaha sana kuja siku ya leo. Haswa leo nimefika hapa kwa sababu nilikuwa nataka nikae chini na watu wangu wa Bobaracho tuweze kusema. Okwani meyomoganyo yomo imeye bunge yo Nyaribari chache nigo Moske Zaire Janda aine kirimo bokurme bwarenga service ye bunge yo chinga kya sweta bisi asikire borai bwarenga ro nigo bwatumigete chibesa chama nanchi bobe ogorende magendera tayo banyako bagwikrania. Kutoka nimeingia hapa bunge kwa hiyo ofisi ya bunge nimejaribu kunyorosha barabara. Wakati niliingia nilipata mambo imeharibika. Watu walikuwa wamesafisha kila kitu ambaye ilikuwa hapo. Wewe unaweza kuimagine ati wanaweka project. Unasikia Kiongoro Police Post imewekewa milioni 15 18. Lakini pesa ilitolewa yote, hakuna project. Kiombo Police Station the same thing. Kila mahali huko KMTC milioni karibu 20 na ngapi na hakuna kitu yote kufanyika. Hata basi ilinunuliwa na pesa ya Nyaribari Chache. Na hiyo kesi tunaendelea kufuata na watu wa DCI. Basi ilinunuliwa kwa shule na pesa ya Nyaribari Chache, lakini hiyo basi haionekani. Chinga kichicho nigo Janda abainekire bamenye abuniga hagendera tsokorose chipara. Echo chinyinge cyabo kitaringa gwete kasamatu kamagiga asate bina nigo marayibwenso Moskwiri Ambruto araje gokoretaro yae umutinyu mutangani umwako gocha ile kuyeka merobero ya magendro imeye bunge yo. Juzi nilienda kuongea na Rais William Ruto. Nikaongea na yeye nikamwambia, Mheshimiwa Rais, wewe ulikuja Kisii tukakubaliana na wewe, ukaniombea kura, wananchi wakakubali kunipatia kura. Sasa imefika wakati lazima tuseme yale ambayo tunataka kusema, ambaye ni ya maendeleo. Rais alipiga simu kwa waziri na wa barabara, nikaitwa mkutano, tukakaa chini. Na nataka niwatangazie, na mimi leo maneno nasema si mambo ya siasa, ni yale mambo ambaye yako wazi. Tumeelewana? Nyingine ya lami ambaye serikali imepeana kandarasi ya shilingi bilioni 2.6 bilioni. Nilisema tuanzie huko Birongo. Tumeelewana? Kuelekea mpaka Chirichiro, kuelekea mpaka Riamo Kobe, mpaka Irondi, iende mpaka Nyaturago. Hiyo barabara pia iko kwa budget. Huyo contractor ataanza pande hii na pande hii. Lakini nilisema
mahali rais wetu Mheshimiwa William Ruto atakuja kuzindua hapa Kegati, mahali barabara sasa itaanziwa na Rais William Ruto. Tumeongea na yeye, tumekubaliana rais atakuwa hapa, nikiwatangazia mwisho wa mwezi wa Januari, wiki ya kwanza ya Februari, rais atakuwa hapa kwa wiki moja kwa kupanga miradi ambazo tumekubaliana za Nyaribari chache na za kaunti za Kisii. Boigo egati ya baribande banyako bawikirana somego yo ngamono mochumbe bwebunge ya South Mogrango Moske Silvana Susoro na boigo Alpha Miruka kurase bunge ya machoge chache abaso bwamo baborera bananchi meyoro gongorwa gusi kugendera kubotisi serikali rabisi ero kwikiranirwa emerobero ya magendero a obunebisa kubinde abana siasa ni interest no nyembono yambatende chikura chiobo president echikwambugwa ekare atigere mitini tatu tumagwa kachukula nari alliance yekoba uyocha muina abana baminto karakari rosi ekiro kuranyora bondo iga mtu nakito ko kwatro mugwano naenda etokaga na aiga asitoro into tosimekire ya tosimekire ina kuita hapa nje waenda ndio kukurangilia bangu tena ligendaye lakini ngokwamwa nani sasa let me ask you kama hapa Kisii Ruto amefanya mambo mingi sana hapa. Tuko na cancer center inaendelea. Moja imeanza, zingine zinakuja. Kuna mabarabara zinaendelea. Kati wana babolie, emogotika kwa zaidi na nimujiko chandeka sibana. Reporter en Soko TV kuraiga omochobo songo e county ya Kisii Chempethwell Machin. Memano murikito Petwell Machini no roboti rwa senchera yobo ikirano mwancho muri gari atoko skabosyo asa roboti ro kubwatia hekiombe gyo kwegera bwene bwa mwanya bantu kya Human Rights Commission nigo bono giasokire na kugikiria hegetambo kiro kyo muraibwense ya Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu yogo kanya aba Tanzania kurwa sense yogo chengera ritko lyabo eribanyoroto bosibore rikageira kone kiwari ritko yankyo serikali yenze ya Tanzania nigo bono yaro togo Chicago chia sabantu bae go chengera ritukeryo kurwa se chinka cyabo naboigo bari abagokora egasi ya serikali kugendera emirimo yabo muri kitoli net nyambane agotumanya senchero bwikirano. Viva Africa, viva Africa, viva, viva, viva Africa. Gukwana kurwa ase amagacho amanene ye kyombekyo na barai be kyombekyo kya Human Rights Commission hasebono barro kubure guchasa abakenya boigo aba Africa wesokya abu ankyo na gokoro korobekana eriko gikeria enganeyo asebatebire nigo baguche korobekana gwika ase chiobisi chyo balozi bwense ya Tanzania aiga asomo cho Nairobi. She has gone one step further and announced the cancellation of Independence Day celebrations on December 9, 2025 to prevent citizens from assembling. And one would have thought if she had legitimately won the election by 98%, she would not cancel independence celebrations because the citizens would like to attend. Reports from communities, religious leaders, health workers, and rights defenders describe a state unleashed against its own people. Behind the facade of a poorly run election, Suluhu's regime has overthrown the constitution, weaponized state institutions to crush democratic demand, and engineered family rule. Nigo abaraya bo baruro kubure gucha somora ibwense ya Tanzania wetikia emeremo asekeri batebire buna osinyirwe nemeremo asebaigo bamomochirie aso gutumia ebitengo byoborendi bobe eri kubonereria abananchi bense yo. Arbitrary arrests, immediate resignation and departure from office of Samia Suluhu Hassan to pave way for a transitional administration that works to restore citizen voice. We demand the release of all detainees, dropping of politically motivated charges, and guarantee of access to legal representation. We demand disbanding of all illegal security formations, including militia-style groups operating under the coded names, and expansion of foreign machineries deployed in the crackdown. We also demand immediate resignation and prosecution of police, the intelligence and military officials
whose actions have resulted in the death, injury, and violation of rights of the thousands of Tanzanians. We demand guarantees that the security services must act with restraint and within the law in protecting the fundamental rights and freedoms of citizens. If Samia was able to garner 98% of the votes of Tanzanians, then definitely she would not cancel independence celebrations. And that actually is a testament to the fact that she knows she's not legitimate and she's just hanging in there. Onye nabo baruro kuburia guchia ase serikali yenseyo gutiga kunereria abamenyi bororo kubaocherera nabo igo kuba obosibore bwabo. Kwamba Suluhu ameenda kinyume cha katiba. Pamoja na kwamba anadai kwamba amekuwa na ushindi mkubwa, lakini hatukuwa na sherehe yote ambaye watu walijitokeza kumsherekea. Ikiwa umeshinda na asilimia 98, inatakana wananchi watoke kwa shangwe na kuonesha kwamba umeshinda. Security forces alongside foreign mercenaries reportedly operating from Uganda and Mozambique have been implicated in crushing protests and erasing evidence of abuses. Suluhu's recent statements openly encourage the security services to eliminate protesters, reinforce the chilling reality that what is in play in Tanzania is not chaos but policy. Moja ni kusisitishwa mara moja kwa aina zote za vurugu, ukandamizaji na ukamataji wa kiolela. Goripoteria Ensoko TV irietariane Linet Nyambane. Miamano murigito Linet Nyambane no roboti rwa senchira yoboikera tugosikabosyo mwanjo murigereria hawasemiwani gobono kwa rurwe gochia seba Kenya kogandra kogitera ebimira au imeyense makwanyi bomora ibwense Professor Kithure Kindiki ni gobona semya ba Kenya chingaki aikirana hasumoiga we mirongo kianda ne 5 ne 3 oyo wanyarko bago bose onyarko bago kwanekigwa ase eskuru yaba iseke ya Moi hasense mo Eldoret county osingishu unagotumanyo murigito Debora Kiru. Mokonyi bomora ibwense Kithure Kindiki igaikirana somoyega bwe mirongo kianda ne 3 bwa matera no kweya okorekana ase skuru ya isike ya Moi Eldoret county ya Uasin Gishu. Kindiki igaboliria abaiboli gosire byegwa byabana babo unenchere yemoyo kubaligania asama tukankyo. Because children who are intellectually gifted but they have poor morals are headed nowhere. They end up being useless people, struggling with suicide thoughts, struggling with their own personal identity issues. So we need to invest more resources in nurturing patriotic, culturally sensitive, upright children who can take over the development of our country. Joseph Wainaina oyoro mubungo mochore bwense moye bunge ya Kieni noyo mubwabara ibaikirana somo yegabwa matera no kwegya asaba boliri aba Kenya kwerusanania kurwa siasa chikolento watananekana ne chibura buru. Unajua kiongozi mwingine ambaye anasema kabila yake ndio kila kitu, hiyo mheshimiwa Kithure Kindiki hatuwezi kukubali. Na katika Kenya hii tuna makabila mengi sana. Na kuona watu kama hao wamekongamana namna hii, mheshimiwa naibu wa rais, ni kuleta watu pamoja. Asante sana kwa yale kazi ulifanya, na sisi tuko jamii, tuko nyuma yako mheshimiwa naibu wa rais. Nikiwa mmoja wa kabila ambaye inatoka upande wa mlima, na kabila hilo linakaa Kenya mzima. Tutakusaidia kuweka jamii ambaye hawakai kwa mlima na ni kabila ya kukaa bali ya mlima iwe kitu kimoja. Sababu rais anataka watu wawe kitu kimoja. Rais hajachaguliwa na jamii ya Wakalenjin peke yake. Rais amefanywa kiongozi na kabila zote, pembe zote za Kenya. Na hatuwezi kukubali mtu mmoja au wawili wakuja watenganishe jamii zote za Kenya.
Ukwana soma yogo igo Eric Mutayo yoro mugavana bwe county ya Kericho otebire kerenge kenene kyoma yogo yo no gotwaro abo mabuna ba Kenya na gusirana se chinchera chonsi eri kwagendereria nse ya Kenya chinga kiechyo boigo Julius Ruto oyoro mubunge bwense moye bunge ya Keses asingirero obuya bwa Kenya kubwaterana. Of the Kenya Music Festival Drama and Arts has been the soul of our nation. Out of the great performance that we do here, out of the scripts that we do here, we will be able to communicate a one united Kenya. We saw the performance here, performance on share, performance on togetherness, and if we as a nation take this very seriously and committedly, which I thank Excellency the President and yourself for the investment you have put, we will be able to realize one undivided Kenya. And focus on the people of Kenya to do promotion of our culture like what we are doing today. So that we're able to kill this negativity and we're able to shame the people, the high priest of negativity, tribalism, and negative ethnicity who have been taking us to believe Kenya belongs to the few. Kenya is for all of us. Deborah Kirubo, Nsoko TV. Manchumo rigeria sorobo tiuruo ruaye Deborah Kirubo nigo tuiko mweria sense megen tangani yemesema yakurwa Ensoko ensa eyamo tokoso ensemo ya kabere ya studio turasio mechiduka keto skare asenge nchonkure nanda sensemo ya kabere togendra wesemi mange. Eye Nsoko TV Oboroso bumugusi Amarire nigagendere tugotose mwana boire bukia Tali Yesu sera Eke gonko Esukari Lisabeso Okurasa kwa manyinga yan blood pressure Ninki turakole wetanga kuruwa sare Nyorali chibu asomurubiryo bubugimanobo cheno asora bigo kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nsoko TV oboroso bumugusi. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yitu Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Nsoko TV oboroso bumugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo kwanyori baga ligi yaliokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyali bagari ya bene liokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresi migwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Nsoko TV
uboroso bw'umugusi. Wanchumo waligeria karibu sana ase ensemega ya kabiri ya mayakuru ensoko ensa emo mbia muna soko gandrago sangana intu na bono togoska bosio herito komanye aya gandraira kwene kigwa ritukeriga hasebono robotro kubwatia rogote babuna ekiombe ekibakora ho botatigia Polytrack Africa niko kya bato kiro robot ruwa ya ruwa bene ururo kumurikera bakoreri bo bagavana na bogo haba senator sumwako igabwechiri bubere berongebere na isano na ibere ekiombe kyo niko bono kya nyartuko bakego sangirie birengererio kurwa 7 na inchi chiri 13 emiyemo 44 sebono bare kumurikera magendro ase chitaoni he sector yobo chanu obwagachi wechipara sector chisemi nemerobiri ogosangeria ebango muri kito Julia Obuba agotomanya senchero bwikirana ekiombe kigokora obotatigia Polytrack Africa nigo kiabwatikira roboti rwa erwa bene uroko murekera obokoreri bwa bagavana amo n'abaseneta ase omwaka ogwechiri bubere 25 and it looked at on-source revenue growth, also audit compliance, procurement, integrity, and also addressing the pending bills. The third pillar was looking on governance and leadership. It weighted 25%, particularly public participation. Was it something that was employed by the county governments? Staff welfare of the staff within the county governments, and also the political stability. How are they addressing this? Because as I've alluded to, Omugavana Simba Arati na Fernandez Barazo omugavana Kakamega nigo bobata ina sena mbeyemo ayakubatikana na Polytrack Africa. Ekiombe ekyo nigo gyasangirete birengerero kura 7 na inchi chiri 13 emyeyemo 44 asibare komurikera amagendra aschitauni esekta obochenu obwagachi bwechipara esekta echisemi amono merobero yogosangirerie bango. Now this comprehensive report done by Polytrack Africa between the 1st of November to the 1st of December looks at delivering an integrated performance assessment by focusing on public opinion data as well as a nationwide survey. Particularly 13,144 respondents were involved in this study. Julia Obuba, Ensoko TV. Tukoskabasyo mwanchomo rigereria bona omotendribu abo mabweche kanisa cha Nyamira ensi Nyamira Clergy Unit mo Bishop Charles Agwata niko bona esokire no gusababa MCA kurwase county yugo tiga chisegi echokurwa ni Governor Amos Nyaribo kago kwana ime ya kebirigo hasege ikaro kyo gochengera emyaka 44 yobokoreri niko bona Agwata tebireri bagari chisegi tigaba MCA baro isi amabaga yechigasi hasaba sai elyo baitange kurwaso botumeki ba mariogo yugo tindia Anchono mo Bishop Charles Agwata, Bundiga, Kurwa Second Day Obedience Pentecostal Church of God, Riverstone, Kenya, Avisheito Gerega, Kebirigo, Asaya Time. Rera watu wabu mukutano waba basta, kiagera, gochengera tole miaka meronge, ene kurtuwa gachagete mero mwenyisai, gochengera mangana mwenyisai kodira segati yetu. Asebe intutua batu kunyurea birebi nene, na soko ranga county itaiga story mono ne county ya Nyamira tuanchite una na indeli kire na account of prosperity possibility tuwaranga ne count kange bwana to bengi ya twara lingana lingencho toko chengira singa kiye no morembe twara kara ekina ki agenda impeachment ya agenda somo chu Nairobi Senate na inde kairana twa boria ba MCA baitu twa boria mugavana twa boria oyo mintu mo senator abachumbe bonse bako Nyamira na bonse bali bause kaina samanganaya twa boria motari gwancha motigese tutwara omorembe abana inchi ba Nyamira maene kento nkeri batagete kenene buno omorembe aya akoreka senate aikire gokoreka abama yagose abama be lakini akorekire senate ku yaro chenga yanyarekanire nga gente kenkabati asenjirere ndonge na ndeba kira ni asemore na ababungo saba MCA otware go saba mugitige na abantu banyamira mubaho morembe amagendera bechipara kiremwe
ebintu biri bitakeire abantu banyora amangana ya mache abantu banyora amangana ya mariogo egera abantu batwara ibintu bagokora nonye n'ekigasi nkitakiri koroswa Nyamira abana baita abake bacandegete banyare konyora nabono ntwarigerere twaro buna abantu abake bacandegete buna bakunywa marwa buna babeira abarebi bakirinchira twaburi bakaba kwerende baita bagambi kakikumuranche diba mugutiga marwa ita abantu abana babake mutagwancha Tukuska wasio mwanchumo rigereria waziri omonene aiga Kenya Mheshimiwa Musalia Mudavadi nigo ainekia okumirana na bananchi kuruase kuruase egesakukeria kiabateso abanyara ko babagwikirana ase ensemeyo na gosanganere higuro yemiroberio ya magendro ebwente kwenekiwa ase egesaku ekyo kiabateso nabo igo kwenekia koba hegati yabakubwateranirwa ase eserikali enene abateso nigo bono banyara ko babagwikirana bose bagwikirania memorandum yabo bosio bwo waziri oyo omonene bakoragwa amo no mujumbe wensemo ya Teso North oyo omanyekaine buna ouko kaunya oyo nyatuko bagago chorwa bwangwiga ko ba omonogeri bwa igesako ekyo kyabateso Mheshimiwa Mudavadi nigo bona atebire korengana ne katiba yense ya Kenya nigo amagendro ya serikali abwente kwenekiwa ase chinsemo chionsi gwancheria konde gwensi gotayo hasebona atebire serikali ya Kenya kwanza nigo hirache ko bage kobeka omukia bwo kwenekia buna emiroberio ya magendro nechikoikiranirwa ase chinsemo chionsi ande monase abateso abo nabo kwaneke na barabo bachikoba hegati yokobwatiranirwa ase amagendro. Wanchumurgari abona tugoska bosio hasoro botru chigosorio mu MCA we wadi ya Ibeno muske Steve Arika nigo bono hare neganga yuko chigo chakia humoroberi yokobeka ekemina no yenkoyo imeye wadi yo chinga kicho chumotu chimaki chinga kichiga chumotu moko yuko motambe abaroki wa Varisco korengana nere nigo bono hikyo kirege tambokero ekyo sira chitalanta nebiegwa hanemono hasabasai ekemina nekyo kyo muske Arika nigo kira chigo chaka chinga ki ekemina no kegendrete kyo mojumbe zaire janda se chinga kichiga ekyo kira chigo ika omwerio muskarika nigo bona aborie baria bonsi bagochia kubwatiranirwa asumo kyoiga kwenekia buna nkobeka baromokia asenko yeyo erio kwegendereria twarengene kamati etendete umupira ase wodi Ibeno yekogera Disembe yigo mushimi ito zairi janda na begeteke kombe gekoera chitariki 12 mutenyo yoyoiga nande bakaboria nga kuru 12 bakatale moja abana baitumbare banje tumupira gochiasa bakataka banyole nande gakombe gekuba rusikuru tare 12 mpaka tare moja egere banyekonyora saba gukorera masoesi kyanto tekorosia etimu eya mugosebere icha kurwa Ibeno igo no kubwaterana naba mugwa ko mupira tutware discipline egere tukini chitaranta chiritubwate Ibeno yeito yakogera undi bwese nonyino yomete ko pepeto mupira none umate ko bwige churi none umate ko iririata competition inero asogo kini chitalent cheito na indi na mangana ya maminyoka airanire maega se wodi yeito torolenga na kitoko bwaterana na baiga abanyene babwate talent gasi yeito na gosigasia no mugambi no koranga okinia talent ichiga tubwate ase wodi ali danguru kupita umute majamani we kombe kyo mheshimiwa Honorable Steve Arika Super Cup na indi buna kwanire twensi tuanjira nira aya akorire wodi yegendere na indi twamenyera mulembe no gendere kera bana baito bara kumupirumia ayonsi twanyabikira sare na ina amanyire ko faurore ase njoni nto chingoli nchibo chinyongo nchibo chugumi nchibo kominyoka lakini na amanyire imerobeli yonsi na ebe miororo Steve Pico Datemo ya coordinator ya kombe kia mheshimiwa Steve Arika Super Cup igego chaka kwanzirire kyange 15 chiumo tienyoyo mheshimiwa korere gasingi yasenge njo aranga ekere kombe ki mheshimiwa chana gekoera abana mbakasa kwa bagusa bamwire kobeke kombe kitebereria abana aba mpaka twakolire umwire nimbya mana se gasingi ya na ndonya bateba nga tigatumubwatisie erindagere kobeka asubichitaranda chi abana baito Mwanchumo rigereria no tugikira omwerio bwemesa ya maya kurwenso kensemo chidageke 35 chia butukire
igoro yensa ya mombi ya mona sogo sanga na intu na boigombi ya mona gocha sabari kibaito bamangana abo basangererie haigonsi kone kyanto chiko komanya senchera ere yoboikira nande gikoroga chinsa isato ninchikore na gaigato sange asoboikira nchenkoro kwa Clinton Ndigi aseri bagari abambo atase kurwase studio ya kabere twagosabiro gandra gutwara himaro gobengia na kwegokya nemeroberia gendrete asembeo yensoko TV.